Io dina no muti mina rugby World Cup ngo. New Zealand. Berarti apa New Zealand kini ni tubit. Nimbul binaka, ngomong makras keseka kaya. Enggak temis kakaya. Ena VTFM, ena buni program na tarotula. Ena buni beto kuni neia. Takes ice cream. Lalu bital tuh ngkontra promosi bikin ni beto kani beli mai ronga raka kuni beli apa? Gua membela tu na iya na diske. Tu sartu ngalo mani ice cream. Anggo na kena roka roka pingi. Baru tak kendo na S9. Na roka orange. Itu tatu kena na donan rau $5 nyo kalau ngatakina kona dark green na tu tatu akino ngona kene do baru takin do na TV na lime green kene do bitu bekenda endo na iPad Ya gimana na roka yero? home theater system beto koni kino takas ice cream the taste that we all love Before it was very good. very good Yeah, but very good like like a good team, eh? good deal now I don't know why that thing they gone down, man. gone down Yeah. so increase the volume or So you increase the volume. taruh tu lah na BTFM Australia and New Zealand. why New Zealand and Australia Because they're good they are good in what in rugby. rugby like The World Cup rugby. tim ini rugby World Cup nambah kau tena no tip All Blacks. why all blacks when you're wearing white and green Because All Blacks is the best. the best like what Like #1 in the world. number one in the world sampai tuh kalau tena takas es krim dia kata-kata tuh na punong kan usuri bau bala apa tuh nyungunu Bo seta serang. sekarang malam sa kata-kata tuh nang gitu tuh boleh na takas es krim Nunggu tim na All Blacks. why all blacks when you wearing blue there Inside is black. inside is black tim itu pun na final lambang Ana team ni New Zealand. New Zealand kena mati mini Islands. kaya baka manimbulin to na wili-wili baka biti pupuno kaya nga salah kumikinan ko sa tartungan ni rugby World Cup sa numitungan ni New Zealand kaya tinin na New Zealand sa anto na Sa tindando na biti. tinin na New Zealand sa anto na biti kaya baka sama ni kere-kere mo coach mo kaya mo ni mo sali prop mo sali susumita gerto na tiliw ni mati tim New Zealand rawa Harus kuning. Roci au meu tumbu. Tim ita pernah nemu na final lambang ngor rugby World Cup mecapai. Di sila jike Australia. Wida na kai. Rosanga bulu. Cingkawa. Rosa bulu cingka bang. Ngor sama ilo masarga. Iyo. Litan ranambongi. Tanrang oiko. Mai late. Oke, kaya sama itu ni mau apa lagi tak mata tim New Zealand. All Blacks. All Blacks. Kaya baka tu ni mau pasta apa ni na All Blacks. Wow. Kaya baka sama ni kira mau coach ko misalnya habek tak na mata tim New Zealand na ngona final. Ni nambole? Ayo. Mo ni tambon dorang gambut. Gambut medal. Kaya baka satu ni mau capa ni tak na Australia kena New Zealand. Mo pasta apa ni? Akan baka ando mebike mundo miteliu. Shifu amutai. Tarto lah na BTFM. Beto ko ni kena takas ice cream.